everyone, welcome back to my channel. Ani thari nga zum de har jel na Rishikesh la jere Rishikesh la. So one china so bike kan la jere ta bike ta and the chine jere but ani so nami khang za du la sa ya. So pala ma ngan song nyam du mala ni bike kan ta chance for yo ma. De ani so taxi lai ani Kelman town ne taxi do la na min de this me doing took doing the showing na minde ani gumo endorish shidong do rish ya me doing so showing ka jila agency ne ya gumo shidong do rish ya ani ta anza danda de monganzo moda de numlu bude re ani tichine ani Rishikesh kilometer ne Rishikesh ko kasa kilometer distance chize chik chas 1.5 chik chas to she says the Rishikesh la min there Rishikesh la konda dena yoking jumo yore on to costa raya on to leida ta ine ngazo kondas for the sunset for the day ani malesh yo ta tanda namshi ye tango cha ye gyasa namshi ye joksu yo nima ente shai do yang di chi do namshi changmu yo do yang cao cao yo do ta tanda nima no sha de sha Rishikesh la li ra ni teongo ani kushi simu lenge simu singe kare simu singe lenge namaso kala ore se tatu are ni khas on no mide ime mau mido ime mau shira mido da wira na ye mau to mido no let's stop focus karo chhe Sase Sho amla sho Pasho Da Nga sa wala jin ro da Ramba hi bolo video Hi ko Ramba re ko mingla he's from Bihar Kashisha Tene dressing na gyula sa ai ningjera ngato tele so Rishikesh la nin jumbe da ganga chura गाइड रेट आप लोग गाइड लेगा सर हमने ये गंगा है ना ये गंगा में गंगा में हां द ब्रिज दिस तो अपना गाइड चलेगा और ओनली 100 रुपीस लेगा अपना इधर सारा सीन साइड कंप्लीट करा देगा और किसी का डोनेशन कोई चार्ज चढ़ावा नहीं है बिल्कुल यहाँ रियल स्टडी शिवलिंग है प्राइस शिवलिंग मैं देखने को मिलेगा इधर ये रुद्राक्ष के फल लगे रुद्राक्ष इधर देखने को मिलेगा ये जंपे तो मामा saya bisnis tentu ta ini toko sara tiket ini tora ani di boat na tu ani paine inde skora garis di ram chicken sare di Lakshman ta thanda tese ako gyathu maso como shipchi resha michikla per person 40 rupees di to singala Nice. Here ninja mutu sacha. दो Yeah, life jacket. So. See, Martha. This.
जय माता दी Bito. Nasel, are you happy? Are you happy being here? 민지 마스 먹고 계셔라. 네 알러지도 쳤어도 신었어. Yeah, this is the place. क्या पे ये? ऋषिकेश के ब्रिज के फेमस ब्रिज दे रहा अनि हम लोग ठीक उसके नीचे बैठ के अभी भोजन करेंगे. We bought all our foods. But almost everyone is not keeping that well, so सोचा कि बाहर के खाना को अभी फिलहाल avoid किया जाए. So we bought the foods and 네 브리스다 열심나서도 박바다 상어 주다 네 브리스트 해상에만 지금 걔가 인시덴트 중사스라 창나다 뺏사라 박바다 상어 주도 링부도만 땅되지 하나 르시게시 키우드다다 키우드다다 이제 엑스퍼트 코스 치매다 돼요. 근데 바이크다 야 붙이면도 플러스도 라우드 근데 바이크 당기면도 쓰요. 사바다도 닝지 차 बिल्डिंग क्यों होता है ते दो ते चोटी वाला लास्ट आओ ते नहीं जमता नहीं जमता होगा चोटी वाला लिया ते मिस्ता I 54 years of serving in the holy city Rishikesh. The mingonne Thế chừng đó hay là chừng ya không sinh rồi sao? Đấy là mấy chừng có chừng cái gì đó tao có tao sáng suốt tăng rồi sao? Break là rồi sao? Scared me. Oi, baby. Jai Mata Di. हमारो सामान जतो જ રહેતો ओहो पानी देता
집에 혼자 있어야 돼. 어디? 쇼핑. 드셔. 장아도 잘 내준. 그 카페 여행인 좀 더 리시게시기 가서 추디 말레이시아라면데. 그 카페데 여행인 좀. 카페名라 가르샤? 아? Heritage Cafe. 네. Sky Cafe. 정말 안 됐다 민거라. Sky Cafe. 쇼. 아세 블룸치. Cheers. Palata cheers inda. Yeah, cheers inda. Anzu sangma. Acha. Rishikesh trip is really cute. Sunset. Sunset. Sunset 아주 야부체 통했어. 근데 this cute 총사. 아주 cute 총사야. 총사. 또 really năng là. चेक कर लो. अच्छा मैं तो उधर से भी आ सकता है.